صلى الله عليه وسلم وذلك الصالحون أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض والعزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بكة تكبير كان الراجع أمتوب شيطان لي ليس بكة تكبير كان الراجع أمتوب رحمة مغالا جلنكو آنا ميتنا بره بريتو بره دوها بيجي تيتوها تر بره مقا إيدا إتي قبهاني إيدا راهقا جيبيان إتي ملقلن تخرا إسي تجينتني سوامت تنركتن بره بريتو تهوسي تركن أكا سواماس بره إيدا ترى واحد تهجتما مجلسي لما إسلاما آنا ميتادا وجين إسان وجدتا جرن دري سنرتي بريدة مسوم مقالا تنفكات أكاسنة أركم سيسان أسمانو إساني راما يتوي الناس تفني جدني إسان وامي ما شاء الله بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. Obboleeyyiin qaqqeellatti yoo wanta gaangaarii hedduu egaa hin barbaachisu waan ta'eef inshaallah walaa adeemne yaa shamarran islaamaa bakka jiree maataa raajii turee ijaaran mataatiimi yaa shamarran islaamaa dubbisiree maataa raajii tirgoo sanamine Nuwammachiisanii wallaahi akka malee rabbi sinaa fedhu ammaa hidda balee rabbi sinaa fedhu ammaa hidda balee. Maataan araajii qulqulluudhaa bakkiisii mootummaashii. Maataan araajii xaabiyaasii qabdu qulqulluudhaa xaabiyaasii qabdu jiijii. Maataan araajii hanga fooltuu bakkeesii mootummaashii. Maataan araajii nuwammachiisanii wallaahi akka malee rabbi sinaa fedhu ammaa hidda balee rabbi sinaa fedhu ammaa hidda balee. Maataan araajii hortee ilmaan ijoollee ilmaan najaajii arragaa hedduu nama harkaa wabbatti maaliif jennaan hedduu jalan qofaatti jechuun egaa na ulfaataa ture na ulfaataatis jira egaa wallaahi hedduun gammadee garuu wanni narra jiru jiru yootti na deebiftan gaafa ganaa jechuun danda'a guyyaa irraa immoo ni gammade waan hin ta'eef inshaallah egaa hedduun gaafa duraanis gammadee arraas gammadee jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya waan gaariidhaatu dalagamaa jira. Waan gaariitu dalagameesi akka goofni jee abbaa mara jaansan abbaa jabeessa malee egaa namni nama harkaanii uwwaatan dalangoo yoo kanatti uwwaate wayya aadam gaafa tokko egaa kanaaf obboleessoo taate haa taatu maaliif owwaachuu qabna waliis dhaga'uu qabna waliifis galuu qabna amma egaa walii haa gallu waggaan eeggala deemna haraa nabiin keenya ba'e sallallahu alaihi wasallam nama miidhuu oomsuu basira jiirra wal ta'ee waliin ta'ee sahaabonni fi dabahee walitti duuluun namoonni danaanna'ee. Hayata hai wajibu kullu wami wasadamne kirra arraga inshallah taala wanga mani darati dawamu hadatu inshallah fafada mayri sida heddu
ويزيد علي أكثر أقليا يتكبير ليش ثم أشتفت آدم هوا تنكي मैं आदम अति तकदीर था सकरा को बता तो खुदा का गद्दी सिवाय फिरना मैं गद्दी सिवाय ए हम दिने और लेकर भी लेकर आने तू और कतिनी भी आशा जी रमले आने अर्रा नम दिने और उसे तेसुमा सी मधुराय सिला दुर्वल बलने अरु गाजोल लगे सनी वली गल्ले तकदीर था गोदनी मैं तकदीर था गोदिगा ओके कसलो आवां गल बेदाना का बताइए ये तुम से हां वानो वात में उठा मैं तकदीर था गोदी तकदीर था इशारे गोदी माशाअल्लाह तकदीर था इसी गोदी कबोर में मैं आदम तो والله तेरी बड़े सहाबा अल तकबीर दावा तो सजारी कम चला कर लो तनाम ओपलेयन के ना एक आकादे लोग मसगता दिया एक पूरा मोगा गाफा बकतना नबी ये बदलू सगा आने चीना सवाल करे हम कना अब तुम ये चाहते हो नमनी हो मजा करे ये किसी सुनियो सिंबा الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة اللهم اختر لنا ما هو خير لنا من أمر ديننا ودنيانا وأخرانا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك نبي فاطمة والنبي فاروق جاهل هارون فاطمة نبي الكين كبيرا هذا كبيرا الكين كبيرا الجنة جاكم دور भी खाफन जलन को असित खुदमा कुरेसन एक ही मनोर काफिरा मनोर एक ही मनोर मुस्लिमान मनोर सारे का जल्दी होगा ऐसे काम में यामो जब तजीरा देशा आनेला लोगबान मदरसा कुपान आप लोगबान नमे आमे हंदा नमी मनस्तेमु वादर को तमले असला रावते आसो भी किदे केना लोगबान नमे आमे चिरा माखाओ को मदमी नहीं आ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين الصلاه والسلام وبريك يا خبجم تدير على كيف موت خينا حلالا لفدار تجم سليم دوران دوسه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أبا جمتوتا اتقاف كمال ما إسلام وقدنا على الغيبة وابو شيخ إبراهيم شيخ إبراهيم مختار أكسما شيخ خير شيخ أبودا شيخ موسى سوالا أكسما جيلا ساتي وجل حقا عبد الله مومن افاني سسكاي سجراني شيخ خير شيخ احمد محمد اسكاي سجراني اكس ماماس شيخ عبد الصمد اسكاي سجراني اكمد بطب غويا غوتا غويا جالتما غويا اكار دلن فقط الردلن انا متا مغالا جلنكو الردلن يويني هنك جمنا تربيه خاطريكي مالي بنجا ترايدا لبا اختار خدتا كاغينا اركنه
baase nuti bakka tanarra baafne odiitiin keenya namichi barra isaan dirree idaa waan asirra baafne rakkoo hunda waan asirra dabarsine hunda asirratti as beeknoo himuutaa baga waliin gammanne gammachuun keenya gammachuu ta'isanii baga waliin gammanne turii. Kanaaf gaafa bareeyyan Islaamaa sheekan keenya gurguddaan as keessa jiranii afeerran naman dhufi kanarratti ol kaa'ee jechuudha. Lafaan nu bal'ata. Laalaan namni bakkee inni jiru caayaa gadi san jala jira. Caayaa gadi san nambichi jira. Haala isheen gaara kana keessa jiran. Laala isheen akkana jiran. Namaatu heddumatu. Silaanii fi lafti nutti qaate. Lafaa waliin nu qaba waan ta'eef namni heddummaatee lafarra faca'ee ammallee egaa keessummoonni biraatis kan dhufu jiran hedduu jira. Ani gammadee eega kalee asoolle eegaas as bullee asirra jira hedduun akkaan gammadee namni akka hiyya gammadee hedduutu jira. Baga walii gammadee gammachuudha lafa waliin dhaabbatu rabbi nu godhu dirree idaa arkuu qofaami warra yeroo dheedduu irra salaatee dabarsu rabbi nu taasisu. Hedduun deemu asumatti dhaabadha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri obbo Ardiin eessa jiran bulchaa aanaa meetaa akkasuma itti gaafatamaa nageenya aanaa meetaa itti gaafatamaa poolisaa aanaa meetaa as keessa jiran waan ta'eef warri aanaa bakka bu'an dhufanii yaada gammachuu waan gammadan ummataaf ibsanii keessumaa deeggaree akka ol waafeeranii asumatti isaan hafeera. Itti warri obbo Ardiin eessa jiran bulchaa aanaa meetaa akkasuma itti gaafatamaa nageenya aanaa meetaa itti gaafatamaa poolisaa aanaa meetaa as keessa jiran waan ta'eef warri aanaa bakka bu'an dhufanii yaada gammachuu waan gammadan ummataaf ibsanii keessumaa deeggaree akka ol waafeeranii asumatti isaan hafeera.